سلاف و ریز تماشاوان هیجا ام د برنامه هلبست نمردا دی سال پیش بری ونه ون بخیراتن برنامه ما بله تماشاوان هیجا ام ایرو دی ساج هلبست احمد خانی جبرهما گلکی برهما که گلکی هیجا ام جور بخوینن برهما احمد خانی هری ام بیجن بقیمت یا بقدر جمع موزین ام جور بخوینن هنکی براستی مموزین لسر عشق و اوینه ونجزان هاتي نویساندن لبلج غي أفيني غي عشقيجي قالك مجارديجي أم بيجن السرسكنيا وكون زانن دمسنوية كفن دي كلاسيك دا دسري بيدا بخصني خودي دان أم تخوازن إيرو جوي بشي چند مالكا چند بيتا جور بخوينن لبرياكو أم هلبستي خو بخوينن أم دخوازن جيانا أحمد خاني جوارا بكرتي بدنا ناسكرن كلام كن أم هفراق وهداري بكن احمد خانی د سال 1651 دا لګوند جولمرګ لخانه هاتیه دنیای ناوی خانی جناوی دایکانوی انجی جناوی ګوند ویته تام نه زانین لګوري هنک چافکانیان جی لبازی ده هاتیه دنیای ناوی باوی وی الیاس عیاض رستمبگ خانی لمدرسه مرادیه دس بخوندنا خو کړیا او دووره چویه خلات بدلیس رحا جزیر بغداد شام او حلبه لإيران مصر و اسطنبول جي گريايا پشرا ديسا و گريايا بازي ديم جيان احمد خاني دناف پروردهية ده درباس بويا وي لمدرسان خونديا احمد خاني د علم مثبت و ين ديني ده جي خوباش گهانديا بزمان كردي عربي تركي و فارسي دزاني بو جبو پروردهية زاروكين كردان پر خبتيا و جوان را مدرسه وكريا و دوان مدرسه ده درس دايا زاروكي كردان دوان دبستانان ده نتنه پروردهی اولی درس زانیاری جی وکا درسین ادبی، فلسفی، اردنگاری و آسترونومی جی دهاتن تحصیل کرن. ده 14 سالیا خودا دست بنویسه کریا و وکا کو امزانن 4 برهمین وی هنا. جغینی و برهمی وی هنگ دن هبن جی متا آگاهی جی نینن. هر 4 پرتوکی وی جی اون. مم اوزین، نوبهارا پچوکان، عقیده ایمانه و دیوان برهما خانی یاکو ناوی وی لدنیای بلاف کریا مم اوزینه وقت سیده دست بنویسه دکه 14 سالیا و وقت مم اوزینه تمام دکه سیده مزن ده 44 سالیا خوده بو اف برهم پرتوکا خانی یا هری هیجا و مزنه لسر عشق و اوینه هاتیه نویساندن لیبل دوی کتابه ده نتنه قال اوینه کریا جیانا کردایا وی دمی چاو بو دینه برچاوه ما گیماسیا گل و نحقیه لکردان تکرن و پیشنیاریه کردان و زمان و چند و هنر به خودی مایی حمید و برهمه ده تینه برچاوی ما جبو انگلیزا رومیو و جولیت جبو ترک و عربان لیلا و مجنون چبن جبو کردان جی مم اوزین اوا حتی ام دکارن ببیجن جویجی زیده ترا ده دیروکا کردان و ده دیروکا ادبیاتا کردی ده جه مم اوزینه پر مهمه خانی دوی کتابه ده گلک شیرت لکردان کرنه و ری نشانی کردان کریا یکیتیا کردان خوستیا و جوان رگوتیا قدر زمان خوا چند و هنر خوا زانبن لپیشدار گل کرد خودی درکون اف برهم گلک جاران هاتیه چاپ کرن جارا پیشی د سال 1919 اندل اسطنبول پاشی د سال 1947 اندل حلب د سال 1954 اندل لهوليره د سال 1957 ده لشامه و حتی ایرو گلک جاره دنجی هاتیه چاپ کرن. نوبهارا پچوکان وکاکو او بخود بیجه جبو زاروکین کردان نویسیا. اف برهم فرهنگه که بکردی و عربیه. اف کتاب ده گلک مدرسه این کردان ده پشت قرآن کریم ده هاتا خوندن. جبو زاروک زوب علم عربی کتابه که پر مهمه. بوزن عروضه و شکل منظوم هاتیه نویساندن. حتی نهاجی د مدرسیان ده جبرهمن هری زیده ته خوندن یکا عقیده ایمان لسر رکن اسلام هاتیه نویسین خانی دوی کتابه ده رکن اسلام چنا و مروف لازمه وان چاوا فهم بکی با آوائه کی راحت و زمانه کی فسیح ایزاح کریه اف پرتوک جی عینی وکا نوبهارا پچوکان د مدرسه این کردان ده حتی ایرو جی ته خوندن خلق کرد اف پرتوک وکا نوبهار جبر کرنا خانی دیوان خو برهف نکریه شعر کل سر گلک مجارند بیجه پشتی وفاتاوی جعالی شاگرد و دوست ویوا تینه برهف کرن و پشت رجی تینه چاپ کرن. احمد خانی د سال 1770 ده
li bazî de çûye ser dilovaniya xwe li bazî de hatiye definkirin tirba wî îro jî ziyaretgeha gelê Kurd e belê temaşevan hêja me jiyana Ehmedê Xanî bi kurtî guhdarî kir em dixwazin îdî niha ji berhema wî ya hêja ji me mûzînê em çend beyîta çend malika ji we re bixwînin weke me gotî di helbestê kevin de em bêjin şaîr û helbestvanê klasîkê kevin di serê berhemê xwe de pesnê Xwedê didan em bêjin pesnê pêxember didan aleyhissalatu vesselam û di taliyê de dihatine ser mijara xwe ya eslî Ehmedê Xanê jî di serê برنامه د سری ام بیژن پرتوکا خو ده پس نه خو د تعالی ده ام تخوازن جوی دری چند مالکاش ور بخوینن براستی ام نکارن همی مموزینه بخوینن جبرکو بچکی دریجه ام تخوازن دی سه برنامه ده ان سه چهار برنامه ده و مجاره ام بیژن بکورتی جوره بدنا فهم کرن بدنا ناس کرن سرنامه نامه الله به نامه وی نا تمام والله تماشاوانیجا ev malika pêşiya em karin bêjin beyta pêşiya ya serê berhemê de ev e li wê derece gotiye sernameyê name yanî gotiye em bêjin sernameyê mektûbê an jî em bêjin kitêbê yê berhemê gotiye navê Allah yanî her tişt bi navê Xwedê dest pê dike wek em bêjin Qur'ana Kerîm jî serê her sûreyê de gotiye Bismillahirrahmanirrahim bi navê Xwedê em bêjin dest pê kiriye ev jî ji misilmanan re bûye qaîdeyek bûye belkî quralek ام هر کاری خو ام هر عیشه خو ام به بسم الله دست پید کن الوی درجی احمد خانی به ام بیژن زمانه کی لفهاتی به کردی ام بیژن گوتیا سری هر تشتی سری هر مکتوبه هر یتشتی کم ام دنویسن سری و ناوی خود تعالی ناوی الله به نامی وی نا تمام والله کو ناوی خود تعالی جی تنبه ناوی خود تعالی د ام بیژن د نویسه کې د برهمه کې د کار کې د نه بیژي او کار اینی تماما ای کېما ای ام بیژن نقصانه ای مطلع حسن عشق بازی محبوب حقیقی و مجازی تماشاوان هجا د به ای مطلع حسن عشق بازی یکم بیژن حسن خوشکاتی و عشق اوینداری همی بوی دست پید کې ام بیژن سری وی دست پېکاوي هر خود تعالی محبوب حقیقی و مجازی و ام بیژن یکو ام بیژن مرو حجی بکی یکو انسان جی حز بکن و کو بکفن ناو اوینا ویدا لازمه کو او خود تعالی به یعنی محبوب هری مزن ام کارم بیژن بمجازیم بفکرن دیل برا هری مزن او خود تعالی یعنی جوی پیوا یکو مرو جی حز بکی بلکی وی حس کرنی حق دکی نینن آنجی کیمن محبوب حقیقی و مجازی براستی ام بیژن محبوبه مجازی چیتر لسر انسان آنجی سر تشت دنیایی تی قبول کرن جا عالی عالمان و محبوب حقیقی جی خود تعالی قبول دکن یعنی عشق الهی دبیجن او عشق حقیقیه لبی درجی گوتیه محبوب حقیقی و مجازی گوتیه خود تعالی هر تشت گلک ام بیجن سری عشقی سری اوینه خود تعالی نامه ته لوح نامه عشق اسم ته نقش خامه عشق تماشوانیجا دبی ناوی ته لوح نامه عشق لوحي ام بيجن مكتوب عشقي ام بيجن نفيس عشقي نافي خودت عليه يعني ام بيجن لسر لوحاوي عشق تي نفيساندن وككوبي ام بيجن عشق افينداري جو خودت على هاتيا اسميتي نقش خامي عشق او قلماكو عشقي دنفيسي او بينوساكو عشقي دنفيسي جي نقشوي جي حمي نافي خودت على ديسا او جي سبعيتايا ويج حسن جمال خدي تعالى او نقشه قلما عشقي هاتنا تشكرن بنقشيتا نقشه خامه بناميتا نامه نا تماما تماشاوان هجا دبي بنقشيتا نقشه خامه اختي كود بنقشيتا تنبي نقشه خامه ام بيجن او نقشو خمله بينوسي يا قلمي خامه ام بيجن خافا ام بيتعمه ام بيجن نقصانه وبناميتا نامه نه تمامه آنجی نا تمامه دبخته کو نوی تجی نبی او تشتاکو ام نویسن او تشتاکو ام چه دکن او جی نه تمامه بکیماسیه بنقصانه يعني جبركو ام بيجن تشتاكو خدي تعالى جي حزنكي تشتاكو ام بيجن خدي تعالى جير نبيجي اري كو رزاوي تيد نبي وككو بي فالايا تخيراوي تنيا نامي تي شاه بيت مقصود فهرست مكاتبات محمود تماشاوانيجا ام كارن بيجن قالك دراد النامه بوري نام ام نهاد كردي بيجن ناف
لي ام بيجن كفن ام بيجن قالك هلبس هذا بالنام شكلي جد بوري نهاج بفارسي دبيجن نام بكردي ام نهاد بيجن ناف لبلي دهنك هلبس هذا دهنك برتوكي كفن ده بالشكل نام جيبوريا دبي نامي تي شاه بيت مقصود شاه بيت ام بيجن د غزل انجد قصيده كده بيت هري خوشك ام بيجن د ادبيات ده جويره دبيجن يعني بيت هري خوشك لهفاتي انجي معناه حمي غزل انجي قصيده خدا ام بيجن محافظه كربت خو ام بيجن دنافا ويدا محتوى بو بي احتوا بو بي جوي بيتره دبيجن شاه بيت دبي نافيته شاه بيت مقصود بناف ام بيجن داخواز وخستك حميه ده نافيته بيتا شاه بيتا وفهرسته مكاتبات محمود او تشتكو هاتن النفيساندن ناف هر كسي دجي او فرستاوات تشتيخ خوشك حميجي ديسا نافيته يعني ام بيجن تشتك ديسا بين نافيته وبين داخوازاتا شي نافي مطلق مفيد ومستفادي بشبه مريد وهم مرادي تماشا جا دبي مطلق تهم مفيد هم مستفادي دبي يكو فايده دي ويكو هركز جي فايده دي سودي وردغري كو ام بيجن هركز جي نصيب دستيني توي بشبه مريد وهم مرادي يعني ام بيجن يكو هم دخوازي وهم تخوستن جهر دو جي توي يعني وكاكو بي جي سري حتى بني جي تالي حتى ام بيجن سري هر تشت دستيته ده هر يكو دخوازي جي ويكو تخوستن جي هر توي جبوي خودي تعالى قوتي نوري تو د حسن روی دلدار ناری تو د قلب عاشق زار تماشا بانیجا د ام بيجن روی دلدار ده ام بيجن خوشکاتی يعني يكو ام بيجن افيندار او خوشکاتيا روی افيندارا او سبحيتايا وجه دلدارا ي افيندارا توي ام بيجن او عاشق وي افيندار دبن روناحياتا خوشکاتياتا دو وجهه واد دركبي وناري تو د قلب عاشق زار دبي د قلب وعاشق زار وبلنغاز دجي ت اغري يعني ام بيجن الفيدري د علي خدي تعالى ام كان بيجن جمره درخستيا وكو د ام بيجن ادبيات تجويرت بيجن تزاتي صنعتك هنريه اسكارم بيجم جبوي ادبياتي اف بكارانيا قوتيه تهم د وجه عاشق عنده افيندار عنده تنوري تخشكاتي تسبحيتاي تروناحي وغير فيجي د قلب عاشق هذا دل عاشق هذا دل افيندار دجي تاغري يعني ام بيجن هردو علي خدي تعالى وككو بيجملكي بلكي رحماوي جملكي فيجي بلكي غزباوي دا نشاندان هردك عني نبوار هفدو يعني هم روي انسان خوشك دكي هم خوشكاتي دروي وا وجبركو داخوازك قالكي مزنا افينا ويجي دل انساني دا وكا اغر ام بيجن تشوطي الشمعي نج قسمي نور وناري شمسي جعيان تبردداري تماشا بان هيجا الفيدري جام كارم بيجن ديسا هنري ادبي يتهزاتي بكارانيا ده هالبستا خدا دبيت الشمعي تمومي تشراي لنج قسمي نور وناري تنرحني نروناحي ونجي آغري يعني ام بيجن تمومي تشراي لبلي نتنا آغري ونروناحي ننوري يعني معلومة أبناكي ترشي دبن يعني اختي موم انجي شم انجي فندش چيا جا آغرا وجروناحية هم آغري وهيا هم روناحية وهيا ليد بيجت مومي ام بيجن فندي ليت نا آغري جي ونروناحي جي شمسي جعيان تبردداري دبيت روجي ام بيجن انجي تطافي لبلي تي ستراندي ام بيجن تخويا ناكي تنلبر شعباي تي ام بيجن ونداكري بلكي هم معلومه ام بيجن هر كس روجي دبينيت كسيكو بيجي از روجي نابينم تنيا روج البرشعبايا قلت روجي لبلت نخوياي يعني وككوبي پرديك البرشعبايا تنابيني لبلي قلت روجي افجي ام كارم بيجن د هنري كلاسيك ده افجي هنركي تزاديه ادبيه الفيدري ام كارم بيجن يعني معناه كمجازي جهيا يعني انسان يكو ام بيجن بباور بي يكو ايماناي هبي جبوي خدي تعالى الهر دريا يعني ام بيجن
العردية الهواء الآسيمانية دناف دارا دناف كفر ده هر دريدا ده دلوبة كباراني ده بزروكة كبرفي ده هر دريدا كاري خدای خو بینی لیکو ام بیجن بباور به کو بلکی معجزات ورنه برچاوی دیسا باوری بخدای ناینه لوی درجه او خاصیت خدای تعالی عنینه برچاوی ما گنجی تو دنیف تلصم عالم کنزی تو عیانج اسم آدم تماشا بانجا دبی گنجی تو دنیف تلصم عالم دناف تلصم عالمی ده ام بیجن دناف اسرار عالمی ده ت گنجینه کی تخزینه کی و کنزی تو عیانج اسم آدم و ت ام بیجن خزینه که ج اسم آدم تخویادکی ام بیجن چاواکو خدای تعالی لسروی عرده آدم علیه السلام چکریه جبر ویکی جبوی انسان حمیاجی جانا او پیوه آدم تی بکارانین يعني آدم هم جبوي آدم عليه السلام يعني باوي إنسانتي باوي مروفاهية تي بكارانين وهم جبوي حمي إنسان جي آدم أف بيف تي بكارانين وجار ناجي غي آدم دبيجن بني آدم يعني أم بيجن زاروكي آدم يعني شي إنسان حمي مروفاهي بفي شكل تي بكارانين لفي درجة قوتيا كنزي تو عيانج اسم آدم يعني خدای تعالی بلكي أو سبحيتايا أخوا قدرت أخوا جمال أخوا جي دروي إنسان عنده دايا نشاندان قوتيا تد أم بيجن خزينه كي وج إنسانا تعيان دبي تتيخو ياكرن أف عالم وآدمي ومشهود أف ممكن وما سواه موجود تماشا وانجا بأف عالم وآدمي ومشهود أف عالم أم بيجن كائنات تشتاخو يادكي حمي وآدم إنسان وتشتي خويادكن مشهود هر تشت يكون بيجن مشاهده بنا اف ممكن وما سواه موجود اف تشتيكو ممكن بنا هاتنا سروي عردي وما سواه يج غير خدي تشتيكو شي بنا حمي ام بيجن كائنات حميان بتايا مدارة ودبر فياز رياز خلق والامر تماشا وانجا بحميان بتايا مدارة ودبر يكو ادارة وهادكي يكو ام بيجن دبارة وهادكي يكو ام بيجن هم وإدارتك هم ورزقي وخوارنا وام بيجن فخوارنا حمي احتياجي واددي توي وفياز رياز خلق والأمر يكو لبخشي إنسان بخشي مخلوقات فيز بركته دديجي ديساتوي أمريتا بلفظ كن دا عالم موجودي كرن غرس چه آدم تماشا بانجا دبي أمريتا بلفظ كن خدای تعالی وقتی که تخوازه تشتك چه ببه دبيجي كن بعربي يعني چه ببه بدو عالم تب أمر كن موجودي كرن غرس چه آدم تبي دو عالم چه كرن لي غرزاتا ام بيجن مقصداتا چه بو أرمان جاتا آدم عليه السلام آنجي إنسانتي مروفاهي بو آدم بخو يك جهر دويانا يك حرفة ج أمر كن فكان تماشا وانجا بآدم عليه السلام جهر دويا يكا أو هردو كون ام كارن بيجن بدع عالم شكرن جهر دو عالمه ام بيجن عالمنا في شكل بلكي شيرو فكرنا قلتنا كن د تيبن يكجي كيا ويكجي نونا بعربي قلتنا ك معناها بلكي كون يعني دنياي ونيجي بلكي معناها انسانه يا ناس يا خلقي يا مروفاهيه يا دبي يك جواجي جواهر دو ام بيجن عالمه يك آدم عليه السلام ويكجي بلكي الدنيا وكائناته بل قوتي آدم بخوا يك جهر دويانا يك حرفة أمر كن فكان أختك أخدي تعالى تجبوي تشكل بيجي تشيبا بيجي كن أو جي تشيد بيت بفيكون دو قرآن ده آية أمكارن بيجن نازل بويا أحمد خاني دفي هلبست أخوة دفي مالكي ده آية قرآن أمكارن بيجن لفظة كوي بكار آنية بله تماشاوانه هجا وقتی من حال ودری خلاص بو لی بله مم اوزین گلکی دریجا ام دخوازن به ازنا خودی د برنامه پیش آمده دیسا لسر مم اوزینه لسر مجاره بسکنن امی دیسا جواره هلبسته ملای هجا هلبستوانه هجا احمد خانی جوار بخوینن نها بمینند خیر خوشیده بخاطری و